Kimsiali lwamya mwela msoli kubuhamazi mwangala bulozi aluiko musakayona milupataraza kuzolela mwatoropo ya Mungu mwa bulozi. Litoza makande kanako ya 14 hours mulibalelwa kina Nathan akufuna wa mundila. Liluko la litapi mwa bulozi lisusuweza bulimi bwa litapi wa mfuta wa Anderson tilapia. Katengo ka aliketisa ka ISZ kaba ni mkopano wa mazaza mabeli wa babancha mwa Mungu. Yaipapata kwa gwembe fa kopano ya UPND wa muhela liteko za mbonyi zetomirwe kikatengo ka FRA. Mwakona kubuhama kandeka kutala manziwani kanako ya 20 hours ili famazi mwangala abulozi aluiko musakayona. Litoza makande ne mulibalelwa kina Nathan akufuna wa mundila. Amzole pili kubuha zetatama fa mazi mwangala abulozi. Litumezi.